megalayapost.news. Hakajingja kempang ki khna school ki bana kajala Meghalaya ki bapuli hakawi ke school simet hakajala Karnataka ayok khupurpat basa uwe khna school balatip kerteng kum uname bante marwen khun jokokong simtis full marwen baduba tobarlin nongsi na nongston ula khlatno hadin gajingban gajingpang bajur laban kedo bagi khna school ki badon kumba art flying ngot ie ki bana po ajala Meghalaya ki basa hakawi ke hostel balakono penyat bian jongka school Gokul Educational Institution Residential School kabadon hakasnong ti kage pura Mandya District Karnataka kila kempang tang Maria de bam ya gajing bam kabala samit bat kabadon bi kabala onra nagi jakale enyam holi hakani gajing bam ya kiti gajing bam samit ningkong uwe kuna school multip kerteng kumukre lang khongtani nakasong lendem penusla ulak latno akasngi ublei halor kati gajing jag basusi nakaliang sarkar jala Meghalaya kalabatha yaki bor katanat puli puthi dakbapha yaki obser syakate jala Karnataka banlek jurep bat ban toket kumjuru ban senran lang yaki kimi kikpa jungi khna kibedang sya sumar hakate jala bat ban paru ya ka khaipot halo kajing long juman ki khna school hakate jala nakaliang Menteri Ramba Gajala Konrad Kesama ulapun pau kajing sosi bagajing sokhia halor kate kajing ja baru ban pumna ban ai song jengarap syaki bahing jong kite gi balaklat kumba lailak tengka kumjuru ban pentikna ye kijing sumar gi bapaka ye kiwipat ki barang don hapdeng kijing sa sumar syusyuru banyo ye kijing tip ka babanya bat ban budin ye kate kajing ja uba Cyril B Dingdo IS Commissioner and Secretary Katanat Home Police Department ulapoi syaki kajela kumjuru ban ipej ikna ki barang sa sumar hakajing don langru ki bor penyak district Kamandya district nakaliang district magistrate Dr Kumar IS Kamandya District ula pentip bahalo ketika jingja lakem yau try jong ketika school baru yau hostel warden bat kajing tokit karang yak cekman megalayapost.news.